Meta increased countrywide by 3.4% between January and March 2023. Linyuke ngemaphesenti lango 3.4% lizinga lebugebengu kuleli kusukela ngenyanga yaBhimbidvwane kuya enyangeni yeNdlovulenkulu kuwo lomnyaka losetulu. The request of the applicant under PAIA for access to the individual tax returns of the second respondent for the 2010 to the 2018 tax years is referred to the first respondent for consideration afresh. Inkantolo yemtsetfosisekelo ithole ukuthi tigaba temtsetfo wekuphathwa kwentsela athambisani nemtsetfosisekelo lekuqinisekisa sinqumo lesakhishwa inkantolo lephakeme yeNorth Gauteng. Breakup's always been a big motivation for us as a union. We haven't done well there the last 2-3 seasons. Liqembu leStomas lihlulwe emidlalweni wemanqamo e-United Rugby Championship iMunster ngemgcibelo eKapa evikini lengcile. Kwaba kuhle phindze ngihlanganyele nawe mbukeli etindzabeni telulwimi lweSiswati la ku SABC 1 lesethula bukhoma etindlini tekusakata te-SABC ye-Auckland Park eJozi lishonile. Khumbula ke ukuthi letindzaba ungaphindze utitfole nasetinkundleni tekuxhumana kanye na ku-YouTube ngekuthi SABC Tindzaba. Xhumana ne-SABC News. Sishayele ngetindzaba letishisako. Tindzaba nje. Kusiluma indlebe tanoba ngitiphi tinkikathi nikhungethene ngomphakathi. Sishayele ku 011 714 6133 noma usithumele i-email ku news@sabc.co.za. I-SABC News live lakho itimele ayithathi hlangothi. Linyuke ngemaphesenti lango 3.4 lizinga lebugebengu kuleli kusukela ngenyanga yaBhimbidvwane kuya enyangeni yeNdlovulenkulu kuwo lomnyaka losetulu nakucathaniswa neminyaka lowengcile kubikwe emacala lalinganiselwa ku-164,000 ekoteni yesine yeminyaka timali yanga 2022 na 2023. Meta increased countrywide by 3.4% between January and March 2023. This is the lowest single-digit decrease recorded compared to the previous 3 quarters. Though it is a decrease, these are not just figures but human lives that should be protected at all costs. Children murder decreased by almost 20%, which is 19.9% exactly, and a slight decrease was also noted in assault GBH cases of children. Sadly and alarmingly, 29 more children were victims of attempted murder compared to the same comparative period last year. Inkantolo yemtsetfosisekelo ithole ukuthi tigaba temtsetfo wekuphathwa kwentsela athambisani nemtsetfosisekelo lekuqinisekisa sinqumo lesakhishwa inkantolo lephakeme yeNorth Gauteng. Lenkantolo ikhiphe lesinqumo elidzabeni loluthinta i-Arena Holdings nesikhungo setemtsetfo. Lokhu kulandzela kwehluleka kwe-financial mail namabhungane ukuthola imvume yokuthi ithole intenengwane yetemthelo yamengameli waphambili Jacob Zuma kulandzela tisolo lesincwadzini Jacques Paul ethi the President's Keepers yanga 2019. The request of the third applicant under PAIA for access to the individual tax returns of the second respondent for the 2010 to the 2018 tax years is referred to the first respondent for consideration afresh. In the light of this order, 13. The third applicant is afforded 1 month from the date of this order to supplement his request for access to the records referred to in paragraph 12 of this order. 14. The cost of the applicants in this court in respect of the confirmation proceedings shall be paid by the first, third and fourth respondents and shall include the cost of 2 counsels. Lokhu kuvela emva ukuthi inkantolo lephakeme beyithole ukuthi inshisakalo yomphakathi kulolidzaba yendlula lingasese. Njengoba isikhathi sekucedwa ngezepho sisondzela banikadi betimvume tezepho bathi bede tinhlelo labanato kulandzela kucedwa ngezepho mhla tingemashumi lamathathu lenyanga letako.
Ngaphasi kwembuso wa Robert Mugabe, ludlame lwetepolitiki kanye nekundengandenga kwetemnotfo kwaba sezingeni lingakalindeleki. Bathi inkulungwane bantfu labawela imifula leyingoti, labanye babo baphuma ngemafenisi baphethe tingubo emhlana wabo neliphupho lempilo lengcono. Linani lebantfu labasebentisa leheke le-Beit Bridge lelichumanisa leli nale Zimbabwe lenyuka. Bakule Zimbabwe bebalibangise kuleli. The purpose of this is not only to document the foreign Zimbabweans who are in South Africa, but it's also to regularize their stay. Ngimnyaka wa 2017 lona bekangumengameli wabo Robert Mugabe wasuswa esikhundleni kwasekubusa mengameli Emmerson Mnangagwa. Today we are witnessing the beginning of a new unfolding democracy for our country. Live leZimbabwe solo alinalo lishintsho leliphathekako solo tingcinamba temnotfo kweswelakala kwemisebenzi nekweswela kumenjalo lokwaba yindvo leyawelela nakuleli laseNingizimu Afrika kanti-ke kwaphocelela takhamuti takuleli kutsi tisole bantfu beZimbabwe ngalesimo kanti labanye basemukele isinqumo sakuleli. If I don't have documents, the best thing I should relocate to go home. Labanye babo balakubiyela eveni labo kutsi made kulungiswe temnotfo netepolitiki. Zimbabweans are so stressed that if they are chased out of South Africa, what are they going to do? There's no economy in Zimbabwe. We don't have our own currency, number one. Number two, the ZANU-PF government is looting, they're causing corruption. The hospitals are dilapidated. Everything in Zimbabwe is shattered. Kulinzeleke ukuthi kube nelikhetho ngenyanga yengci eZimbabwe. Ngalelanga ngeminyaka wa 2012 lobeka ngumengameli wase-Liberia Charles Taylor wagwetshwa iminyaka lenge-50 kulandzela ukuthi ethweswe licala lekwelekelela lelicembu lemavukela mbuso lelalibulala ligagadlele liphocelele labasikati ukuthi babe tigcila telicasi liphindze libumbe umbutho wempi wabantwana nga-1991 kuya ku-2002 ngalesikhathi kunempi yasekhaya eSierra Leone. Kungilapho kwashona khona bantfu labalinganiselwa ku-50,000 bofakazi labangu-115 lekufaka ekhathi bahlukunyedwa bethula bufakazi ecaleni lelalicala nga-2006. Kunginyalo ubhadle ejele lapho advonsa sigwebo seminyaka lenge-50 England kanti futhi walelwa ukuthi advonsele lesigwebo sakhe eRwanda. A former president has been brought to justice. I do believe that most Sierra Leoneans at this point will be quite satisfactory. Njengobe lidolobha laseTshwane lisatama kuthola imbangela yekubhedvuka kwesifo semsheko eHammanskraal, timbi itemaloli emandi nato tiyaqhubeka nekuba inkinga. Leli dolobha lincuse takhamuti ukuthi tibike kulabasemagunyeni uma kunemaloli lathengisa emandi ngalokungemthetho. Kanti liphindze lacela takhamuti ukuthi tinganathi emandi langakahlolwa njengobe imbangela yalesifo isengakatiwa. Lidolobha leTshwane belikhuluma nebeTindzaba lomuhla libuketa takamuva tekubhedvuka kwesifo semsheko eHammanskraal. Belisito loluphutfumako bame ngemumo kusita takhamuti. The management of the city is also involved to ensure that there is no crime that is taking advantage of the situation and there is no illegalities in the process of managing this. Kusenjalo kuceka kusetshenziswa kwetimali temaloli emanti kanti lokhu kutangemuva kwekuthi kube nemibiko lethi kunesikhulu lesizuzako kulomklamo wekuphakelwa kwemanti kulendzawo. If we fix Rooiwal and if we make sure that water is supplied through our infrastructure, the water tanker business is going to lose a lot of money. In fact, large parts of that business is going to go out of business. Leli dolobha lenta konke lokusemandleni kusita imindeni lelahlekelwe tihlobo tayo ngemva kwekuphathwa ngalesifo. Njengoba asesiqoqoda inyanga yeAfrika kube nemibungato leyahlukene etindzaweni letahlukene kuleli vekati lase-Afrika. Lokunye ke lekubungatwa ngayo lenyanga ngumculo wase-Afrika. Kukhuluma ngaloku emoyeni sinadokotela Vusi Mahlasela lokuwo umculo lohambisana nemvelaphi yethu sima Afrika. Asikubingelele Mahlasela sikwamukele etindzabeni teSiswati la ku SABC 1.
Ngiyabonga ninjani siswami siyaphila nathi ngala. Kafishane nje ingabe ngubani Vusi Mahlasela? Hayi mina ngivusi Mahlasela owathiwa ngomculo. Lawo kunye nje kulendawo ukubhala futhi ngibe futhi activist usuka ngalesikhathi semcindezelo ngala eSouth Africa. Mahlasela inyanga lesikuyo besibungata iAfrika ingabe kusho ukuthini kuwe lokho? iAfrika ive lethu labantu abamnyama lelikhaya lethu le eline izinto eziningi okufana nomnotho umculo ukudlana konke okusita ukuthi ngempela siphile sina abantu bama-Afrika kodwa ngesikhathi samanje se-Afrika sibheke ukuthi Afrika iye yacindezelwa yaphathelwa umnotho wayo because of the colonization leyendeka 1835 by the Belgian king uLeopold laba decide ukuthi no azosikelana amabhoda we-Afrika njengelikhethe ukuthi banikezane ukuthi no lothatha uthola lenzawo lothatha lenzawo le ukuthi bathathe umnotho wethu basebenzisa insonto ukuthi basonte iimondo zethu ukuthi sisuke kuma siko ethu manje ngabe isonto lisasemqoka na ngelesikhathi eAfrika yebo isonto lisasemqoka yithi ukuthi nalo lelisonto silisebenzise njengoba balisebenzisa ukusonta ingqondo zethu ukuthatha ilizwe lethu manje futhi silisebenzise ukukhieta iawareness kubantu bethu ukuthi bangalandeli imithetho yangaphandle kodwa bayalela iminawo ya abantu bethu abaphansi futhi ukuthi siwakwazi ukuthi silandele ama-culture nama-tradition wethu. Dr. Mahlasela, ngekubuka kwakho ingabe siyaticaba yini ngebu-Afrika bethu? Yebo siyaticaba kodwa kukhona okuningi lokho kususa okuningi phambi kwemehlo wethu which ngesilungu ngathi best disturber but ngathi-ke there's nothing wrong with getting inspired about other people's culture and everything but ungalahli eyakho so futhi thina sihlale kulethu kahle silandele imigomo and the culture futhi sithandaze ngalendlela efanele ya babomkhulu nabogogo bethu. Athi nemavi akho ekugcina njengoba sivala inyanga yeAfrika kusasa. Kwamanje thina abantu beAfrika size sicaphele kakhulu futhi siyenze ukuthi sifundise abantwana bethu ukuthi kusasa bangathi ngesilungu ngabe ukuthi bathi we were once called Africans manje futhi sisabelele inkulumo ehlelo bathi ukuthi ama-Afrika nalaba bangaphandle ku-diaspora and everything isikhathi manje ukuthi babuye ekhaya e-Afrika lesi isikhathi se-Afrika ukuthi i-Afrika ivuke iphaphame ibe yona Dr. Mahlasela sibonge kakhulu isikhathi sakho. Siyabonga. Kuletinye-ke uma sibuya etitolo tisebenti tenkampani yemabhasi i-Northwest Transport Investment tivale emagede langena esishaya mthetho sesifundza se-Northwest yamaHikeng. Asiphinze sikwemukele esigabeni sesibili setindzaba telulwimi lwesiswati la ku SABC 1 nawusanza kungena tisekhona sichubeka nato. Evikini lelengcile sikhulumisene nemacembu lamabili tepolitiki eveni laseSwatini sibuka lundzaba lwelikhetfo kwatise ukuthi kuyakhetfwa lonyaka eSwatini kuva kabanti ngeluhlangothi lwahulumende sikhulumisana nalokhulumela hulumende eSwatini Alfios Ncumalo sikubingelele emnguni sikwamukele tindzabeni teSiswati la ku SABC 1. Siyabonga kakhulu tsaswethu bonga ukuthola lithuba lekuvusela abalaleli nebabukeli be-SABC 1.
Baholi baleti inhlangano letimbili lesikhulumisene nabo babe nekugceka kakhulu uhulumende. Makhanya wephudema uthi umthetho sisekelo uthi emalungu eParliament ede emandla ekushaya umthetho emandla senkosini. Abekhuluma nje Makhanya bahlale bakhuluma lokho saswethu ngawo onke amalanga. Usho njalo Makhanya abekhuluma lapho bam-interviewer anamduduzi Magawugawu yena atibonga atishaya sifuba wekuthi bashaya imithetho letsite bamisa imithetho letsite lokuyinkomba lowo ukuthi iParliament yakangwane iParliament lekhulekile nokunene ngoba ibalunga eParliament kuleli live lakithi akhethwa sive lesichamuka directly etinkundleni iphethe imandate lebuya kubantu eParliament basebenza ngekukhululeka bashaya imithetho ngaphandle kwekuphazamiswa ngilamanye ema-structures estate langaphandle kweParliament. Akusilo liqiniso lelo bekalibeka babe Makhanya. Magawugawu ukhulume ngemthetho wanga 2020 lathi bowuphakanyiswa iParliament yingwenyama nemazinyane wekutilimela bona insango. Uthi lowo mthetho bewulwisa bawucitha kukhona into ngakusho lapho. Angicale nje saswethu ekuthenini uyathanda Magawugawu ukukhuluma tinto njoba asele edigangeni lahlala khona. Latatiko kamhlophe wekuthi adisiwe emaqiniso. Inkosi yalelive nesigodlo nebantu abenkosi nako konke bade sizathu sekunyenyisa imithetho nangabe kushaywa imithetho yalelive. Lelive leli lisebenza ngemithetho sisekelo, lelive leli lisebenza ngekukhululeka kwetinhlangosi letakahulumende letinzathu judiciary, executive and legislature. Kwekuqala lokho kwesibili konke lokho lakushoko Magawugawu uphikisana nale nkulumo la ibekako nalaba ibeka nemnumzane babe Makhanya kwekuthi iParliament yakangwane ayikakakhululeki. iParliament yakangwane yazi bani bani. Umbuto ke lo mako daswethu losebaleni nawo longadibuta wona kwekuthi ngaphandle kwekuthi uyabhutsa nje nangabe ungaba khona umthetho lonjalo babe nemandla nembalo uvimba nguyiphi ke leParliament labathi ingema chambers enkosi nguyiphi ke leParliament labathi ayikakhululeki nguyiphi ke leParliament labathi idemandla nangabe kuliqiniso lokulakubeka ngoba besimelana. Sesivala nje inqumalo athini emavi akho esiveni ngalolikhetho lelitako. Lukhetho nine bekunene sibonge eMaswati kakhulu laphume ngetinkani ayabhalisa futhi ayagcucutelana eMaswati kwekuthi nango 5 years uphelile asale kwakhiwa lomnye uhulumende weMaswati wakhiwe ngekulandzela imigomo wedemocracy nekuhlonipha imithetho yelive. Uhamba kahle kakhulu lo msebenzi dzadzewethu hayi kubhalisa kuphela tinombolo tiyakhula ngawo onke amalanga kulele labona nje labagijima etigangeni kwekuthi awu bekunene lebekahudula tinyawo lithuba lisekhona mangene eMaswati lasela ngaphandle abhalise futhi kunekuthula kude nekuwebhana kude nemsindo kude nekuphikisana. Siyawabonga kakhulu eMaswati lapho mengetinkani ukubhalisela lokhetho. Siyathi futhi siyethemba nasibuke embili kwekuthi njengasemihleni ukutaba lukhetho lolunekuthula nelukhetho lolukhululekile dzadzewethu. Asibonga kakhulu inquma losikhathi sakho. Tisebendi tenkampani yemabhasi iNorthwest Transport Investment tivale magede langena esishaya mthetho sesifundza seNorthwest eMahikeng njengobe labo labasasele bafuna khokhelwa emaholo abo. Kuke kwakhethwa lithimba lelitawutakula lenkampani yahulumende kule nkinga yetimali lebukene nayo. Nasivakashela etimakethe etimali sitfola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave.
Iqembu leStormers lihlulwe emidlalweni wemancamo eUnited Rugby Championship iMunster ngemgcibelo eKapa kanti liqembu leWestern Province litawusebenzisa lokuhlulwa kweStormers njengenvo lebafaka umfutho njengoba bayotfolana eTulu neQuirens ngolesihlanu eKimberley kumdlalo weCurrie Cup. Kanzike dikucela lapha atalomuhla ditfole futhi kusasa setenabanabile ku-DTT ngensimbi yesithathu kuye sine ntambama nibe nobusuku lobumnanzi lobufuthumele. Ngedela shona lingena Tindzaba kanjalo ngedela shona lingena simo selitulu asibuke sithombe sethu sihla namuhla ukuthi ngabe ke simo selitulu sime njani mawubuke la ekhathini live ngolo lomuhla yabona ukuthi sisekhona amathuba emvula lapha kuyeke la 80% encenyeni esifundza iEastern Cape nasencenyeni esifundza ke la iFree State kuyophuma ke la eNorthwest ngolo lomuhla likhombisa ke kuvula etindzaweni letsempumalanga nelive kanti ke naselangeni lakusasa asesekhona lawo 80% mawukhuphuka ngelugu lelive ngale ke esifundzeni kwaZulu Umana nelive ngolo lomuhla yabona ukuthi khona likhombisa ke la kuvala ngemafa etindzaweni letinyenti kanti ke nasicwayiso ke lesivela kwa South African Weather Service ngolo lomuhla kusihla namuhla sekhona lemvula Vencenyeni esifundza iEastern Cape nangaleke la esifundzeni ke la iFree State ngolo lomuhla abantu abacaphela kanti ke nelwandle likhombisa ke kuthukuthela kuleto tindzawo leto kanti ke naselangeni lakusasa sesekhona ke lesicwayiso semvula lematima mawukhuphuka nelugu yangalesifundzeni kwaZulu Natal nengcenye yelive labo makhelwane bethu lekuye ke la iKingdom of Eswatini masicubeka sibukela ke la emazinga ekushisa kuthi ngabe ke emenjani masibuka ke la sifundza iGauteng ngolo lomuhla lipholile ke Pretoria njengoba lapha ku20 kanti ke Johannesburg nangaleke eCarltonville Springs nakhona lihleli lapha ku18 likhombisa ke kuphola ngolo lomuhla kanti ke la esifundza iLimpopo mabuka ke musini alifuthumele kuleto tindzawo leto ke kanti ke mabuka ngaleke kuboThabazimbi nangaleke la kuboTzanini likhombisa ke kuphola njengoba lihleli lapha ku25 la sifundza impumalanga tati iphuma impumalanga mabuka ngaleke kuboSikhukhuza alifuthumele kuleto tindzawo leto ke empombela uyofika ngaleke emganduzweni eHezevi eJerusalem likhombisa ke kuphola kuleto tindzawo njengoba lapha ku23 21 lapha ke empombela nangaleke emkhonto ngalo lomuhle kanti ke masicubeka sibukela ke la sifundza eKwaZulu Natal mabuka ngale Vryheid likhombisa ke kuphola njengoba lapha kuye ke la 20 kanti ke tikhona netibhathu tenkungu nemvula encenyeni letitsite njengoba lapha eDurban hleli lapha kuye ke la 23 Port Shepstone lipholile lapha kuye ke la 22 kanti ke Kokstad liyabe lapha ku6 ekseni esifundzeni ke Eastern Cape mabuka ke ngale Puma Litswayi lapha ku14 likhombisa ke kuphola nangale kubo Credo Craftrenet hleli lapha ku15 kanti ke Gcebeka hleli lapha ku13 njengoba ke customer dinner liyabe lapha kuye ke la 20 kanti ke sifundzeni Western Cape eFriday ndalo ngolo lomuhle likhombisa ke la kuphola kuleto tindzawo leto ke njengoba lapha kuye ke la 20 kanti ke Cape Town hleli lapha kuye ke la 17 ngolo lomuhle kanti ke masicubeka sikubukela ke la sifundza iNorthern Cape mabuka bo Sutherland ke obekubanza ke ekseni njengoba lapha ku15 kanti ke buKhanavon hleli lapha kuye ke la 16 ngolo lomuhle DR lapha kuye ke la 12 ukhombisa ke kuphola kuleto tindzawo leto ke Free State sibuka ke kubo Welcome lapha kuye ke la 15 njengoba lapha eBothaville lapha kuye ke la 16 lipholile kuleto tindzawo leto ngalo lomuhle kanti ke masibuka ke la eNorthwest mabuka tindzawo letifana nabo Vurumbaranstad hleli lapha kuye ke la 15 kuleto tindzawo leto ngalo lomuhle kungako bengikuphathele kona ngithi kini busuku abube ngilobuhle